Raja Palang miatut waren mungkin gelisang di tiang nyari kayang riso puput ken sulasi budak ngararis rajo balu kumanti nuturin makati kenan jana ibu madun warang mana raso-raso tani sido nyengakin nino adijana ipun kantor nani ke mawina kedulurin antuk mana sani susu ngadonang ngapi malih karajo palu rekalu nyingakin tiana impunu nani ke magina raso-raso keduluan antuk mana kedudukan Tuhan yang sampun bilangi pune matilah ngalain yukwa ibu truk ngadu mawanang rasul-rasul rajo malu ya ngancan-ngancan sedih kenani pune Nabi mawinang kati sampun iku tuanin kantun yana ken sulasi merago alu ban kedulurin antuk dap-dap pisan nuturin di mohadi jana ipuni kadi sampun kenang karajo alu Jaya Dharma Bianat Bapu Kalim Waya Uduh cening piana bapu nyentui dulu ini paling kesayangan bapu nyentui cening
menang nyen bapu malah janda lacun yang tubuh bapu malah janda cari yang kenal wayang bermau Kating ngalabang ia biar yen to makarano itu yen to jening durmo itu rasu sedih dengan pola monjaki subuh yen to memen jening ngalai yen buat dewe jening Dewa apa ngapa makas yani pangidih bapu tu jening melah yen jening nongos yen to rumah jening tua sing adulen yen to buku bapu ngalai yen dewek keningi itu jadi bapu bakal luas nangun apur yen buat apur Gunung alas tiada pangabak subah mati hidup yen tu jening tu singlah mimi kelawan bapu yen tu jening nak itu yen buat sing bunga yen bapu jani makalwa nyujur lawan bapu tu jening mania cahaya dia subane menek nene jani ado nyen wa tutur bapu yen tu jening di suban yen tuani jening subuh yo aden taruno yen tu jening agamone yang sandang jening batu gamal yang kekekang besar dasar agama ini bacakan lemah tinggal kedasarin antuk laksana nyentuh matingkah nyentuh jenis tusin tadi nyentuh awak nyentuh jenis angin Allah tresnana di suban jenis bersidaya melaksana yang sangat kecil elah nyen jening rehalo nyen jening ngereras itu utawi nyamo layu alas
Cening gelarang olas asih cening sayang nyen cening menyamuk dayu muinu cening sing yo maden tegip nyen cening abang tamasan tolaca ingatang pesan yang ketua papo yang nuturin cening di subuh cening marsidaya ngelarang yang cening buat kedemikian cening ngelarang yang sana susilo nyentuh pasti ke sing lempas yang cening elah dari kalau cening melaksanakan kita yang cening